Ono što sam ja naučio kroz moje iskustvo, ono što učimo naše klijente širom sveta jeste da novac nikad nije problem. Problem je u tome što ljudi nemaju uverenja da rade sa nama. I to što nas ljudi ne poštuju. Ako ti je dovoljna tvoja plata, zašto bi se menjao? Ne moraš da se menjaš uopšte. Ali kad se menjati? Sasvim je normalno i logično da mi kupci traže ponudu. Ja ga pitam zašto je normalno? On kaže zato što čovjek mora da dobije ponudu pa da razmisli. Da mu ja kažem jednu rečenicu, dobra prodaja za mene je iznos novca koji sam napravio shodno onome što mislim u sebi. Pa evo, razmišljajte. Next Gen Podcast. Kako? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Драган, здраво. Zdravo. Od kada ti во мојот подкаст? Pa ti si me valjda zvao, jel tako? Така е точно. Pa da, mislim da mi već duže vreme nekako komuniciramo. Ja imam dosta upita iz Makedonije, iz Skoplja, kad ću gostovati u vašoj regiji i nekako se namestilo da me ti pozoveš. Ja sam to vrlo prihvatio, tako da će biti tvoj gost i gost svih dobrih privrednika u Skopju i Makedoniji na tvojoj konferenciji. Jedva čekam, vrlo se radujem da podelim s vama neke jako dobre stvari koje se dešavaju u nekom dalekom i moćnom zapadu, a koje se mogu i tekako primeniti i u našem ovde regionu. Фала ти многу што ја прифати поканата. За тие што не знаете, сакам сега да ви се обратам на вас. 28 февруари од 9 часот до 15 часот BinX3 продажна конференција и од 17 до 20 часот приватен мастерклас со Драган Војводич. Збориме за Сендлер методологија. Драган, сакам да почнеме од некој конкретен проблем и денес да се осврнеме што повеќе, бидејќи сме во некоја лимитирана рамка, снимаме во Белград. Сакам да почнеме директно, да бидеме што е можно по-директни и да офатиме што е можно повеќе конструктивни прашања. Така што би сакал да почнем од некоја твоја гледиште на тоа со кој е најголемиот конфликт кој го имаат фирмите внатре во себе. Фирмите со кои си работиш со голем број на фирми од Балканот, ќе се задржиме за Балканот, бидејќи имаш предавање и во Америка. Кој е конфликтот кој го имаат овде фирмите на Балканот? Каде е тој конфликт? Што станува? Dobro ti je pitanje, drago mi što si me to pitao. Moje iskustvo govori da je najveći konflikt u kompanijama malih, srednjih razmera ili većih kompanija sam vlasnik. Dakle, pogledaj vlasnike i vidjet ćeš kompaniju. Moje iskustvo pokazuje da vlasnici često vode intuitivno biznis, a ne strateški. Da često će radije uložiti u neki skupocen automobil ili u neko osnovno sredstvo ili u neki CRM software, pritom nemajući svest o tome da je sales proces stariji od CRM softvera. Dakle, CRM software je samo bacanje para, a ako pre toga nismo izgradili dobar sales proces na koji će se uklopiti sam zapravo CRM. I možda najveći konflikt koji sam video kod vlasnika kapitala jeste što ne vrednuju znanje i učenje. Moje iskustvo pokazuje kako u Americi, tako i na području Balkana, da firme ne uče. I samim tim vlasnici ne uče. I samim tim u kulturama firme se kreira jedna zapravo subkultura, podkultura koja se zove tolerancija prosečnosti. Tolerišu se prosečni rezultati, tolerišu se izgovori, a zapravo ne gradi se ta sales pedigre kultura firme. Dakle, najveći konflikt je u tome što vlasnici ne vide da je znanje najveći resurs. А каде го гледаш коренот на тој проблем? Од каде потикнува тоа малку давање фокус на продажбата, на тој селс педигре? Od kada je korenot na problemima? Pa ja bih se vratio samo kroz istoriju. Dakle, ako pogledamo sam koncept znanja, ljudi su zbog znanja bili mučeni i ubijani. Ako pogledamo stari, srednji, mračni vek, mi ćemo vidjeti da je crkva kažnjavala znanje. Isto je danas. Ljudi ne vole znanje, zato što znanje remeti koncept. Kakav je to koncept? To je koncept iskustva. Dakle, ono što sam također video u balkanskim zemljama, odnosno kompanijama, jeste da vlasnici veruju konceptu iskustva. Iskustvo je verovatno najveći demon zablude koje kompanije vodi u prosečne rezultate, a vlasnici misle da rade dobro.
Ja sećam mojih prvih mentora u Americi koji su mi govorili da je jedina sloboda biti slobodan od zablude. Dakle, kako pomoći vlasniku kapitala da shvati da je u zabludi iako posluje dobro? Често луѓето знаат да се држат за тоа некој искуство. Ти имаш многу интересна теза што многу ми се свиѓа мене приватно, дека секој пред да го спомене искуството како некој фактор, доколку не ме разбираш, јас ќе морам и на гледачите им соопштам, ќе морам дели на српски за што појасно да се разбереме, нели? Дека пред некој да го постави искуството како нешто за кое се држи, треба да размисли дали, например, имам 10 години искуство, дали он има 10 различни години во кои совладувал нови сваќања, нови вештини, се спознавал себе си повеќе, луѓето со кои работи и бизнисот што сака да го направи, или па е имал истата година 10 пати. Тоа многу добро го имаш образложено ти. To je nama govorio David Sender, osnivač metodologije Sender, jedan mudri Jevrejin. Mi znamo da Jevreji danas drže kapital, svetski kapital je kod Jevreja u rukama i to neko nasleđe koje oni iz kolena na koleno prenose na svoju decu i na svoju decu je zapravo neko neverovatno fascinantno znanje o biznisu i o novcu. Mene to prvi put fasciniralo kad sam išao u Ameriku, kad sam učio od Jevreja taj biznis. Dakle, šta je problem sa iskustvom? Ajde pričamo praktično. Evo jedno pitanje za tvoje verne gledaoce i fanove. Dakle, bili ste na prodajnom sastanku, veliki ugovor u pitanju, velike su cifre u pitanju i umjesto da ste doneli u firmu neki predvidiv dobar odgovor, taj potencijalni klijent je rekao, bit ćemo na vezi, čućemo se od praznika, vrlo smo zainteresovani, pošaljite nam neku ponudu, pa kad se malo to slegne, mi ćemo se javiti. E sad, vi imate već iskustvo u ovim situacijama, ali šta ste naučili iz ovog iskustva? Šta si poneo kao neku lekciju iz ovog iskustva? Ako ti se ovo ponavlja 10 godina, čemu te ovo iskustvo vodi? Ja često volim da citiram mog prijatelja Filipa Ceptera koji kaže Dragane, svi pričaju o iskustvu. Kaže, ja ih pitam koliko imaš godina iskustva u uspehu. Dakle, taj konflikt koji nose balkanske zemlje i vlasnici, to je konflikt sujete. Jer ja moram da poštujem svakog vlasnika kapitala ili direktora firme koji je napravio firmu sa 10 prstiju. Ja duboko poštujem te ljude. Ali biti zarobljen u demonu iskustva znači biti u lenjosti, a lenjosti koja kaže verujem u iskustvu, a ja kažem iskustvo nije ništa, pravo znanje je sve. Jer ja treba da analiziram iskustvo i da shvatim da mi to iskustvo ne donosi rezultat koji hoću. I treba mi novo znanje da kreiram novo iskustvo, produktivnije. Драган, кој е твојот прв контакт со продажбата? Кога прв пат се соочи нешто да продадеш? Moj prvi kontakt s prodajom bio je kada sam to već pričao ranije u podcastima, diplomirao sam kao student generacije i dobio sam posao u jednoj banci da radim direktnu prodaju. Znači, očekivao sam neku kancelariju, neki sto, neki kompjuter, neku zahvalnicu, službeni auto i tako dalje. Međutim, od toga nije bilo ništa. Dobio sam jednu platnenu torbicu, dobio sam oštampanih na običnom fotokopir aparatu nekih 100 ugovora i rekli su mi idi prodaj kreditne kartice. I onda sam shvatio tu najveću nemoć i frustraciju u prodaji, a to je ne odbijanje, nego jedan umno fiziološki efekat koji se dešava na naš um i na naše telo kad nam neko kaže ne. Zapravo shvatio sam kasnije kad sam ušao u metodologiju u Sender i kad sam počeo se bavim dosta ozbiljnije mojim poslom, da je svako ne koji sam dobio zapravo bio jedan dubok podsvesni strah malog deteta kada ga mama ignoriše. A zapravo taj duboki strah je strah od smrti. Dakle, svako ne koji čujemo u biznisu i u prodaji zapravo je duboko podsjećanje na strah od smrti. I zato je nama govorio David Sender često, profesionalna prodaja je mnogo više konceptualna stvar nego tehnička. To znači ne ono šta govoriš i kako govoriš, nego ono što misliš o sebi. Кои се работите што прво ги осозна кај себе дека лошо продаваш? Ме интересира малце пред, бидејќи денес нивото на кое си, нивото на кое работиш е самиот врв. Ме интересира твоите почетоци, што прво осозна кај тебе како продавач? Драган, пред 30 години кога влегуваш во селс, како изгледаше ти тогаш? Ме интересира со тие документи, со папката по банки, кој ти беше go to, што би кажале за затварање договор тогаш?
Reći ću ti Dragan pre 30 godina i Dragan danas. Vrlo kratko ću ti napraviti poređenje. Prvo, čovjek kao antropološko biće je nesvesno biće. Naše reakcije i naši pokreti i naše odluke koje donosimo su uglavnom iz podsvesti. Mali deo naših odluka i stvari koje radimo dolazi iz svesnog uma. Iako mislimo da je to svesni um, zapravo to je nesvesni um. Dragan kad je krenuo u biznis pre 30 i nešto godina, bio je naivan, bio je dosta mlađi, bio je emotivan, imao je srećne uši, želeo je da čuje ono što mu srećne uši žele da čuju. Na starogrečkom postoji jedan izraz koji se zove skotoma. Skotoma je jedno stanje uma koje kaže da um želi da čuje i da vidi ono što je njemu blisko, a ne ono što je realno tako. Dakle, Dragan pre 30 godina je bio sa tom skotomom. Znači, išao je da čuje ono što on želi da čuje. Dragan danas je shvatio da je vreme najveći resurs, da su moje emocije i moje unutrašnje stanje uma samo za mene i za svoju porodicu. Dragan je danas naučio da se čuva od ljudi koji povređuju. Profesija prodaje je verovatno najbolja profesija da se odreknete ličnog dostojanstva, da te povređuju, da te manipulišu, da te lažu i da kupci učine sve da te povrede i da kući ne doneseš bonus i platu. Jer kupce nije briga kako se osjećamo i da li ćemo ovog meseca ispuniti plan prodaje i ne znam, zaraditi novac za sebe i za svoju porodicu. Dakle, Dragan danas posjeduje veštinu koju prenosi na svoje klijente, a ta veština se zove kako napred znati da li ćeš biti plaćen za vreme koje izdvajaš na poslovnom sastanku. А дали овие негативни работи кои ги сподели сега пред малцен или таа лоша страна во почетоците твои, дали се тие рушење на гордоста, добивање негативни одговори, подценување, подсмев на моменти, дали се тие оние работи кои всушност ги одбиваат луѓето од продажбата, бидејќи сакав и таа тема, може да отвориме веднаш. Луѓето имаат некоја аверзија спрема продажбата, некоја одбивност. Понатаму ќе зборим, имаат одбивност и спрема некој да им кажува за продажба, сметаат дека тоа едноставно не е така, ако добро продаваш, треба добро да лажеш. Имаат многу заблуди позади процесот или едноставно веруваат во тоа да е право на секој. Ајде, конкретното прашање било зошто луѓето имаат одбивност некоја спрема продажбата? Твоја некоја мисли? Има една книга Дейвида Сендлера, која ево препоручувам гледаоцима, ако могу да ја наđu на Амазону. Ја мислим да тоа е една од must have книга коju bi trebalo da imate na polici svojoj ako se bavite ozbiljno prodajom. Knjiga se zove You Cannot Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Dakle, ne možete naučiti dete da vozi bicikl na seminaru. Isto je sa profesijom prodaje. Dakle, daću ti vrlo koncizan odgovor. Mi se rađamo sa 9 meseci, izlazimo iz maminog stomaka i od tog trenutka mi imamo duboku, nesvesnu potrebu da se vratimo u mamin stomak. Zašto je tako? Zato što smo u maminom stomaku bili potpuno zaštićeni. Kad smo isterani iz maminog stomaka u ovaj svet u kom živimo, mi imamo duboku psihološku potrebu da budemo voljeni i prihvaćeni. Broj jedan razlog zašto ljudi nisu uspješni u prodaji i zašto ne ostvaruju bolje rezultate i zašto izlaze iz prodaje jeste pre svega zato što nemaju pravu svest o tome kojim se poslom bave, kako da se istreniraju da bude u tome jako dobri i kako da ne budu emotivno vezani za razgovor i ishod samog razgovora. Dakle, mi idemo na prodajne razgovore sa dubokom konfliktnom željom da budemo voljeni i prihvaćeni. Daću ti jedan primjer, evo i za tvoje gledaoce. Svaki put kada ste završili prodajni razgovor, gde vam je potencijalni klijent rekao čućemo se, na vezi smo, u kontaktu smo, pošaljite ponudu pa ćemo da razmislimo ili vaš predlog mi se jako dopada, javit ćemo se od ponedeljka, napravit ćemo posao sigurno. To je trenutak kada ste prihvatili da budete voljeni i prihvaćeni u razgovoru. Čim si voljen i prihvaćen u razgovoru i težiš ka tome, ti si manipulisan. Kad te neko manipuliše, ne možeš da vidiš istinu. Имаш и теорија интересна доста за одговори од левата рака. И ме интересира во таква некоја ситуација, одговори из леве руке, како да кажеш, да.
ме интересира како би бил одговорот од левата рака на таква една ситуација. Можеш прво да појасниш што сметаш по тоа, често го користиш, одговори од левата рака, нели? Šta je leva ruka? Desna ruka je moj instinkt, to je navika koju sam dobio od roditelja. Dakle, Prirodna raka. To je prirodna ruka kojom prirodno se koristim i prirodno pišem. Najčešće ruka kojom se trenutno koristimo i kojom pišemo i koju uzimamo kao primarnu ruku u razgovoru ili za delatnost kojom se bavimo, najčešće je ona već postala predvidiva, zastarela i dosadna. Dakle, treba nam promjena garda i treba nam jedna nova ruka gde treba da počnem da naučim da pišem iz leve ruke, jer ta leva ruka zapravo će mi pomoći mnogo više da ostvarim neke rezultate. Daću primjer. Evo, daću primjer jedan. Tipa, ja verujem da sve vas, svi ste vi verovatno imali situaciju kada vas potencijalni klijent na razgovoru pita, mi smo u procesu prikupljanja ponuda i vas smo pozvali na sastanak da vidimo šta vi nudite i šta vas razlikuje od drugih na tržištu, odnosno zašto bismo trebali da počnemo da radimo sa vama. Odgovor iz desne ruke koji je naučen, koji je zapravo program roditelja u nama, koji kaže kad te neko stari pita, lepo odgovori, odgovor iz desne ruke bi bio pa evo, mi postojimo 40 godina, mi pokrivamo najveći deo makedonskog tržišta, nešto malo radimo sa Hrvatskom i Srbijom, naši proizvodi su jako kvalitetni, imamo 45 distributera dobavljača, brinemo o kupcima i tako dalje. Dakle, ovaj odgovor je predvidiv. Zato što ovaj odgovor te ništa ne odvaja od konkurencije, zato što će i tvoja konkurencija da kaže šta? Isto. Okay. Kad govorite isto, isto ćete biti tretirani. Da li je to ono što dalje želite da radite? E sad, koji bi bio odgovor iz leve ruke, što si me pitao? Evo, pratite mi još jedan put. Neko vas pita, mi smo u procesu prikupljanja ponuda, razmatramo jako dobre dobavljače, šta vas razlikuje na tržištu, eventualno zbog čega bi trebali da počnemo da radimo sa vama? Odgovor iz leve ruke ide ovako. Pa, pošto me ne poznajete, niti ja poznajem vas, i u ovom trenutku ne znam ništa o vašoj kompaniji, moj odgovor će biti zaista ne znam zašto biste počeli da radite sa mnom. Možda i ne trebate uopšte. Jer ovo je odgovor koji prekida biznis patološki obrazac ponašanja koji taj sagovornik očekuje. Koji bi bio nastavak ovog odgovora? Ali, evo daću jedan mali predlog, a vi odlučite. Ako želite malo da investiramo u razgovor, da se malo bolje upoznamo, vi, mene, ja, vas, ja ću činiti tokom razgovora sve da vam pomognem da sami donesete odluku da li mi možemo biti pouzdan partner za vas ili ne. Evo kako vam se čini, vi birajte. Sa ovim odgovorom ste se apsolutno izjednačili sa vašim sagovornikom, jer ajmo da uđemo u prave stvari. Ono što sam ja naučio kroz moje iskustvo, ono što učimo naše klijente širom sveta jeste da novac nikad nije problem. Problem je u tome što ljudi nemaju uverenja da rade sa nama i to što nas ljudi ne poštuju. Dakle, sjećam se da nam je govorio David Sener Mudri, za dve stvari se uvijek borite u razgovoru. Da budete jednako tretirani sa dostojanstvom i da tražite istinu u razgovoru. Имаш исто така теорија, кога збориме за продажба, често и јас сакав и така да те најавам, преска приватно малце се насмеавме на таа тема, како топ експерт за продажба и ти често знаеш да кажеш, јас воопшто не се бавам со продажба, да. Јас се бавам со луѓе. Ме интересира кој беше breaking поинтот кога почна да размислуваш на таа тема, дека не продаваш всушност и твоите предавања, книгите исто така, сите се базирани на таа некоја основа, на поширока човечка психологија, на разбирање на луѓето, малце подлабоко. Колку одбивања ти беа потребни за да сватиш дека не е само продуктот проблем во тој момент што си го продавал или тоа што ти кажуваат не, него дека пошироката слика сакаш да ја знаеш. Колку одбивање ти треба или како одеше тој пат? Odbijanje nema veze sa tim. Čovek ne uči kroz odbijanje. Pričali smo malo pre na ono pitanje koliko nam iskustvo pomaže i koliko imaš godine iskustva, koliko zapravo radiš iste stvari, a imaš zabludu da radiš nešto dobro. Dakle, ako pogledaš sve uspešne sportiste, pogledaš recimo tenisera koji je igrao finale Roland Garrosa ili Wimbledona. Šta prvo uspešan teniser u finalu koji je igrao meč recimo sa nekim Nadalom,
Šta prvo radi sa trenerom posle meča? Gleda meč. Da bi video svoje greške koje je napravio i da bi znao gde je izgubio meč. Dakle, svaki put kada neki top teniser ima konferenciju za štampu i pitaju ga novinari zbog čega ste izgubili meč, on zna tačno zašto je izgubio meč. I svaki put kad dobije meč, on tačno zna zašto je dobio meč. Ono što sam ja video u radu sa korporativnom Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom i Makedonijom, da počev od vlasnika pa do direktora prodaje, pričamo o mikromanagementu koji je najvažniji pokretač u firmi za generisanje novca i prihoda, koji uglavnom ne funkcioniše u firmama, ne znaju da svojim ljudima u prodaji uključe snimak, meč, da pogledaju i da izvuku poučne lekcije. Dakle, iskustvo tu ne znači ništa. Odbijanje moje Georgi nije značilo ništa dok nisam seo sa svojim mentorima i dok me nisu proveli kroz jednu laboratorijsku analizu i gde sam shvatio gde grešim. Znači, preduslov da rešimo problem je da znamo Да се разбере. gde je problem i šta je problem. Така. Сега Пресков почна да зборуваш на една тема, тоест јас ти поставив прашање околу одбивноста на луѓето во продажбата. Ме интересира малце повеќе на таа тема. Кои се најголемите фрустрации кои ги имаат луѓето во продажбата? Продажните тимови, поединците, предприемачите, кои се фрустрациите? Верувам дека се милион и сам сум запознат со голем дел. Кои се, ти би знал тоа најдобро да го... Dobro ti je pitanje. Evo, probat ću recimo da kažem neke osnovne frustracije. Prvo, frustracije u tome što ljudi u prodaji nikada nisu trenirani, učeni da rade prave stvari na pravi način. Drugo, ljudi se teraju u prodaji da postižu neke planove prodaje. Ti planovi prodaje su najčešće planovi prodaje firme, a ne ljudi koji rade prodaju. Treće, ljudi rade naporno za sebe, ne za firmu. Ovo bi trebalo možda prvo da nauče vlasnici ili direktori kompanija. Ne kažem da među vama nema uspešnih direktora kompanija, naravno da ima, ali nije bitno samo napraviti uspeh, treba ga napraviti na ispravan način. To znači da ja mogu da napravim prihod od 1.000.000 eura sa troškom od 500.000 eura i mogu da napravim prihod od 1.000.000 eura sa troškom od 100.000 eura. Dakle, napraviti uspeh, ali na ispravan način. Dakle, frustracija je takođe što se prodajni timovi vrte non stop u krug i ne umeju da analiziraju svoje neproduktivno ponašanje i da ga saseku i ne umeju da grade svoje produktivno ponašanje da ga ponove sutra u istoj situaciji. Dakle, nije bitno napraviti dobar ugovor. Bitno je praviti dobre ugovore. Jer niko nije postao uspešan slučajno. Svako ko je postao uspešan i koji pravi ozbiljan novac u prodaji, to radi sa namerom. A namera znači da se ozbiljno bavi učenjem i da neko radi sa njim. Nijedan vrhunski sportista, niti atletičar ili gimnastičar ne radi to sam. А како мислиш дека успешните предприемачи, бидејќи и луѓето кои тоа е многу некоја сива зона, значи има луѓе кои се успешни, заработуваат милиони, ама се заглавени во процесите, луѓето не се задоволни од нив, дома не се посветени, значи буквално живеат во некој хаос, но од друга страна се исто така и успешни. Каде мислиш дека они го скокнале овој делот, дека е потребно знаење? На страна спомнавме сите врвни спортисти, луѓе што се бават со некои други тематики и го имаат тој момент на интроспекција, да се видат себе си од некое друго светло и слично. Каде предприемачите, што е тоа што ги спречува веднаш да пристапат? Дали е егото, можеби, дали е тоа што некој успех изнесен? Цело време се они најчесто ова е направено од мене, ова е моја фирма, често се со таков негативен став спрема вработените. Од каде потекнува тоа? Дали егото е тука најголем проблем или? Pa, ajde ovako, da odmah da uđemo u biologiju mozga. Dakle, mozak nam je dat evolucijski i revolucijski, ne da razmišljamo. Mozak nam je dat isključivo da prikupljam obrazce ponašanja iz prošlosti, da ih analiziram i da ih radim u sadašnjosti kako bi preživeo buduće trenutke. Dakle, ako gledamo kao mozak, kao jedan funkcionalni organ u našem organizmu, mozak nam je neprijatelj. Mozak nas čini lenjim ljudima. Mozak ne voli da uči. Da bi mozak počeo da uči, da bi mozak počeo da pravi evoluciju, mozak treba da se izloži patnji. Jer patnja čini da mozak preispituje obrazce ponašanja i da mozak kaže dosta ovako više ne ide. Dakle, odgovor na tvoje pitanje vrlo je
jednostavan. Sad ću nešto reći što se neće dopasti ljudima koji gledaju ovaj podcast, ali korporativni ljudi uglavnom neće da uče. Korporativni ljudi uglavnom nalaze firme da bi se uhlebili u firmi. Državni posao. Recimo državni posao. Ne mora biti državni posao, ali Poludržavni korporacije. kako god. I onda imaš ambiciozne vlasnike firmi koji zapošljavaju neambiciozne ljude. Uvek sam bio zagovornik, u kojoj god sam kompaniji bio angažovan. Plan prodaje vam ne treba. Plan prodaje je za luzere. Motivacija zaposlenih u prodaji, to je za luzere. Jer nama je govorio David Sandler, ako treba da motivišeš ljude u prodaji, bolje im daje otkaz. Meni treba čovek koji je samo motivisan, koji će doći kod mene u firmu i da će firma da kreira sales pedigre kulturu firme, gde će mu omogućiti da ostvaruje svoje lične ciljeve i za sebe i za svoju porodicu. Dakle, uvek nekako volim da dam plastičan primer. Uloga vlasnika kapitala i direktora kompanije jeste da kreira organizaciju u kojoj će svaki zaposleni da ostvaruje svoje lične ciljeve u firmi. A onda treba da nađem zaposlenog u prodaji koji će da sedne u radno mesto bolida Formula 1 i da ume da vozi taj bolid Formula 1. Dakle, da bi kompanija išla na sledeći level uspeha, da li po profitu, po prihodu, po tržišnom učešću ili već kojim parametrima, kao što je ćelija osnova ljudskog organizma, tako je radno mesto ćelija svake firme. Dakle, moram da imam organizaciju firme i radno mesto konstruisano za vrhunskog top performera, da nađem top performera i da ga uposlim. Dakle, radno mesto je starije od traženja ljudi na tržištu rada. A firme često rade obrnuto, što često dovodi do neuspeha. Значи проблемот е всушност во самата поставеност Tako je. на фирмата. Искрено и тој дел многу ми се свиѓа, често знаеш да го збориш околу тоа дека луѓето и мене некоја нова визија дадена општо за луѓето што ги барам и луѓето сега што работат со мене, дека е многу битно да се знае, тоа звучи многу едноставно. Сега ќе те прашам кој е следниот чекор каде заглавува работата, многу звучи едноставно кога ќе го поставиш така дека секој собственик на бизнис треба да свати дека луѓето кои доаѓаат да работат кај него, доаѓаат за свој некој цели, имаат свој некои амбиции, исто така како што еве сега кога го земеме Binext, нашата конференција за пример, која ќе ја предводиш ти. Јас имам за цел да ја продадам таа конференција, да биде тоа добро, да биде успешно, да се заработи и слично, но веројатно луѓето кои се околу мене имаат за цел тоа нешто да купат, да отидат негде со тоа, некој да ги види, да им биде плюс за кариерата во иднина. Значи многу лесно изгледа така кога ќе го поставиш во мозокот. А каде следно заглавува работата тука? Кој е следниот проблемот кога ќе им го представиш ова на собствениците? Дали е тешко да го прифатат само или е тешко да се промени веќе кога е поставено на лоши темели? Ja ću se vratiti ponovo na sebe. Od kada sam ušao u kompaniju Sandler pre 20 i nešto godine, ja sam postao sluga znanja. Dakle, kad idem na moje konferencije u Ameriku i kada idem tamo na školovanje i kada idem da se susretem sa mojim kolegama širom sveta, ja idem sa dogovorom sa samim sobom pre nego što odem tamo. A taj dogovor je sledeći, Georgi. Idem da zatvorim usta, da pitam i slušam. Jer mozak ne može imati fokus u isto vreme na dve stvari. Ili može da sluša, ili može da priča, ali jedno i drugo ne može. Dakle, zašto to radim? Zato što idem da naučim, da bih naučio, ja moram da kleknem, da se spustim kao vitez koji treba da primi titulu ser, je li tako? U kom položaju vitez prima titulu ser? U klečećem, a to je ponizom. Dakle, problem balkanskog mentaliteta, ja sam recimo doživio u Americi, pre 3 godine imao sam prezentaciju i došao mi je posle prezentacije direktor Dell korporacije. I rekao je, hoću te upoznat, Dragane, sa predsjednikom Dell korporacije. Ja ga pitam, nemaš problem da me upoznaš sa direktorom, predsjednikom Dell korporacije? Bukvalno sam ga pitao, nemaš problem sa sujetom? On kaže, pa ne, zašto? Vi ste radili dobre stvari, rekli ste top stvari, ja hoću da vas upoznam s njim.
da nam on omogući da vi dođete u našu kompaniju. Ja sam primetio na balkanskim ovde područjima da još uvijek smo u tom zarobljenom mentalitetu, ja znam sve, ja sam najbolji i tako dalje. Колку проценти од фирмите размислуваат различно? Ти имаш контакти во изминатите 20 години само како Сендлер и илјадници веројатно фирми. Ако треба процентуално, колку би било тоа? И сакам после тоа да ми го кажеш, бидејќи ги спомнавме на некој начин лошите клиенти, луѓето со одбивност, сакам да ми го опишеш твојот идеален клиент и луѓето со кои преферираш да работиш. Evo, daću ti jedan primjer. Danas mi se desio. Bukvalno mi se danas desio telefonski razgovor nego što sam se video sa tobom. Zvao sam jednog čoveka, vlasnika jedne firme i ja mu kažem, zovem iz te firme, često razgovaram sa vlasnicima koji su uspešni, ali koji negde osjećaju da imaju jedan deo novca koji je zarobljen zato što imaju nenaplaćena potraživanja i što često možda i košta puno, ali ja ne znam da se to tebi dešava. Ako ti se ne dešava, možemo stati sa razgovorom. I on kaže, pa meni se to dešava. Ja ga pitam koliko dugo. On kaže, unazad godinama. Ja ga pitam, da li znaš zbog čega ti se to dešava? On kaže, pa zato što su kupci bezobrazni. Ja kažem, ne verujem da je to razlog. On kaže, pa koji je razlog? Ja kažem, zato što ti tako hoćeš. Ko je dozvolio kupcima da mu duguju novac? On kaže, pa ja. Pa ti to tako hoćeš? On kaže, pa ja neću tako. Onda sam mu rekao, ali ja kao konsultant i na neki način terapeut, psihoterapeut, je mnogo više verujem u tvoje ponašanje nego ono što ti govoriš. Tvoje ponašanje govori da ti imaš dugovanja koja su 10% tvojih prihoda. I ga pitam, ali tebi to malo ili puno? On kaže, meni je to premnogo. Ja ga pitam, sigurno imaš način kako da se sprečiš sutra tog novog rizika? On kaže, nemam. A ja ga pitam, šta misliš, koji je najbolji način da eliminišeš naplaćena potraživanja? On kaže da uzmem faktoring agencije ili da zovem da ih smaram da mi vrate novac. Ja kažem ne. To ti je posljedica kretanja trećeg Newtonovog zakona. Najbolji način da eliminišeš nenaplaćena potraživanja je da ih uopšte i nemaš. I on kaže, u pravu si. Ja ga pitam, ali ti ne bi volao da naučiš kako da te naučim da počneš da vraćaš novac u firmu i da više nikad u životu nemaš nenaplaćena potraživanja. I znaš šta mi je rekao? Pa Dragane, ali potpuno je normalno da meni neko duguje novac, jer ja dugujem svojim dobavljačima. Ja mu postavim posljednje pitanje. Kada bi znao unapred, na početku razgovora, da ti neko neće platiti, da će imati problem sa naplatom potraživanja, da će tvoj novac da zadržava kako bi finansirao svoje neke privatne ili poslovne radnje, da li bi ušao u posao sa njim? On kaže ne. Dakle, šta je tvoj problem onda? On kaže, zato što ne znam da kvalifikujem ljude. I rekao, u pravu si. Ali ti ne želiš da učiš te stvari. I njegov konačni odgovor je bio, pa znaš kako, ja sam malo neverni Toma, ja to moram da prespavam. A ja mu kažem, vidiš, ja sam očekivao da će da me povučeš sad za rukav kroz telefonsku ovu slušalicu, da mi kažeš, Dragane, ili ima još mesta kod tebe u programu? Jedva čekam da naučim da novac koji mi neko duguje, da dam svojoj deci, svojoj porodici. Jer broj jedan razlog zatvaranja firmi, Georgi, znaš koji je? Sigurno dugovi. Nelikvidnost. Nelikvidnost je broj jedan zatvaranja firmi. Dao sam ti odgovor. Неисплаќање на работи. Tako je. Сакам да ми објасниш исто, доста зборуваш и на таа тема. Ме интересира да ја поставиме границата меѓу продажба и манипулација, бидејќи доста луѓе се склони спрема тоа да кажат дека за некој добро да ти продаде, треба да ти изманипулира. Вистина ли е тоа? Da. Ja sam te zbunio se. Da, samo što očekivao sam tvoj odgovor, naravno, ali zavisi kako posmatramo reč manipulacija. Ako odeš na Google Translate ili ako odeš na Websterov rečnik, to manipulate zapravo znači upravljati. Dakle, ako posmatraš iz aspekta upravljanja, onda je prodaja manipulacija, ali upravljanje čime? Upravljanje prvo svojim mislima, svojim ponašanjem, svojom retorikom. Znači, prvo upravljam, kontrolišem sebe, da bih upravljao procesom između mene i sagovornika, da bi taj proces indirektno uticao na samog sagovornika. Ne postoji ni jedan model komunikacije, manipulacije na svetu da ćeš ti jednog čoveka kome je Bog i antropološki data volja
jer čovjek je slobodno voljno biće i kao takvo biće ne možeš naterati da uradi ono što ti hoćeš. Možeš samo da ga manipulišeš, ali jednoj manipulaciji koja je pozitivna. Dakle, lekar manipuliše pacijentom. U terapiji terapeut manipuliše pacijentom. Roditelj manipuliše detetom da bi došao do istine. Dakle, šta mi radimo u prodaji? Učimo da manipulišemo, ali u interesu sagovornika. Nemoj da zaboraviš da ljudi imaju jedan mali zakržljani deo u mozgu koji se zove amigdala. To je stari reptilski mozak koji je zadužen za signalizaciju pretnje. Dakle, u prodaji ja moram da manipulišem sagovornika da me ne bi video kao pretnju, da se ne bi osjećao ugroženim i na taj način da mu pomognem da donese hrabru odluku. Jer često volim da kažem da se ja ne bavim treningom prodaje, ne učim ljude prodaji, za mene to je jedna potpuna budalaština, nije intuitivno ljudskom mozgu. Više volim da kažem da učimo ljude da pomognemo našim sagovornicima ili kupcima da donesu hrabru odluku investiranja. Имаш исто така една теза која ми се допадна, меѓу многуте кои ми се допаѓаат искрено и верувам и на повеќето луѓе кои ќе дојдат на 28 век интересот е голем, е баш околу тие одлуки сега што ги спомна. Знам дека во еден подкаст имаше кажано доколку сакате животот да ви биде полесен, носете одлуки. Каков ефект имаат одлуките, храброста за носење одлуки, таа одлучност? Сакам повеќе за тоа да ми кажеш. Pa, vrlo jednostavno. Čovek, vidi, ja dosta u svojim predavanjima, mislim, ja sam po obrazovanju transakcioni analitičar. Onaj ko me sad gleda i koji malo razume psihološke pravce, zna o čemu govorim. Dakle, dosta se bavim psihologijom, ne dosta, nego sve za metodologija. Sender je zasnovana na psihologiji. Dakle, na ponašanju ljudi. Pitanje je bilo, izvini, Питањето за носење одлуки. Аха. Колку е битно, имаш спомнато дека за полесен живот треба да се носат одлуки. Okay. Дека одлуките кои не ги носиме, мислам дека така беше ако добро се сеќам, дека одлуките кои ги пролонгираме, кои не ги сечеме наеднаш, дека тие се тие што ја прават најголемата тежина од после. Океј, разумео сам, хвала ти. Dosta koristimo psihologiju u radu sa našim klijentima, zato što je psihologija sve. Bavimo se ljudskim dušama, ljudskim ponašanjem. Sad, čovjek je antropološki. Antropološki je čovjek napravljen tako da će učiniti sve da trpi. Čovjek je neverovatno stvorenje. Znači, životinja kad osjeti nelagodu, ona će se pomeriti iz tačke A u tačku B. Ali čovjek je naučen da trpi. Zašto? Zato što ga sabotira njegov mozak. Dakle, donošenjem odluka u životu ćemo verovatno napraviti sebi najbolju blagodet i najbolje blagostanje koje ćemo ikad sebi napraviti, to je donošenjem odluka. Kad donesemo odluku, ali neopozivu odluku, u našem mozgu se dešavaju hemijski procesi gdje mi na taj način sabotiramo mozak. Jer mozak će činiti sve da radi obrasce ponašanja koji su mu poznati, pa čak sigurno, da. I ako rade protiv nas. Dakle, znaš koliko me ljudi u prodaji prati i koliko me vlasnika zna. Ali mali broj me pozove telefonom ili napravi prvi korak da pričam o nekoj saradnji. To što vole da trpe. Zato što kaže naš narod, bolje je poznato zlo nego nepoznato dobro. Tako smo satkani. Ali jednom kad osjetimo med na prstima i kad vidimo koliko je to slatko, koliko je slatka promjena, više se nikad ne vraćam na stare obrasce ponašanja. Dakle, kad donesem odluku, ja mozgu kažem bukvalno rečenicu: sada ne želim više da živim život kakav živim, jer mi treba novo znanje. Pošto mozak preživljava isključivo na obrascima ponašanja, mozak mora da kreira nove obrasce ponašanja na novom znanju kako bi počeo da preživljava, a na više frekvenciji. Сам некој тука би додал, нова, зошто би го менувал мозокот, зошто би излегувал од комфорт зона? Ова ние што го правиме и ова денес, јас тек сега се опуштив после пола сат, колку бевме во некоја гужва за да постигнеме со се, баш се насмеавме пред снимањето дека снимаме во руско студио во центар на Белград, Србин, Македонец. Некој ќе рече, не ми треба да се менувам,
Што би му кажал на некој таков? И кои се последиците од тоа седење во комфорт? Најчесто јас тоа што сум го видел до сега е обично тоа ќе го кажат луѓе што некој ги бутка друг или лежат на некој туј грб, бидејќи според мене лично е неопходно тоа излегување од комфорт и правење на работи кои, како што спомна, ќе треба... Ма nije, uopšte nije potrebno izaći iz zone komfora. Зависи која ти е целта, нели? Ma vidi, Ама еве како... ma gledaj, ja sam često u Americi, često sam na zapadu. Amerika je puna nekih stvari koje ja ne volim. A to je, you have to be successful, how to be successful. Amerika je u imperativu biti successful, biti uspešan, Mr. Dolar. Ja nisam pobornik toga. Ja vodim američku kompaniju, ali koja je zasnovana na tako utemeljenim i dubokim antropološko-psihološkim saznanjima o čoveku. I uvek kažem ljudima, nemoj da se menjaš, ne moraš da se menjaš, nije imperativ. Zašto bi se neko menjao? Ako živiš dobar život, ako radiš u pekari i srećan si i zadovoljan si i radiš od 9 do 5 i ideš kući, nemaš planove prodaje, ne moraš sa šefom da se pregovaraš na sastanku sa njima, da se ubeđuješ, da se braniš. Ako sa decom provodiš vikend, ako ti je dovoljna tvoja plata, zašto bi se menjao? Ne moraš da se menjaš uopšte. Ali kad se menjati? Kada osjetiš da život koji živiš nije život kakav bi želeo da živiš, onda se zapitaj da li načinom razmišljanja koji sad imam i ponašanja i govora i retorike mogu da dostignem drugačiji kvalitet življenja. I ako ti je odgovor ne, apsolutno moraš da se menjaš. I ovo ti je mali test za promenu. Знаеш што исто така случај, што имам забележано? Тие луѓе кои се против тоа да се менуваат, да работат на себе, тука вклучува настани, обуки, излегување од комфорт зона, нелагодни муабети, нови познанства, се некако што те бута надвор од тоа, они се па први кои ќе се жалат од животот. Немам кола, немам стан, така што малце тука некој на моменти, знаете, сами со себе контрадикторни да бидат доста луѓето и општо ние сите како луѓе, но небитно тоа. Преска ја спомна Америка и твоите предавања таму, на едно предавање што може да го најдам на YouTube, мислам дека беше Мајами, правиш некоја аналогија меѓу нуркачка опрема и продажба. Gde si to našao? На YouTube. Da, Можеш ли малце тоа? Da. Доста интересно сам да слушнат. Da. Ajde kad si to već iskopao. Ta prezentacija je bila, mislim, u Majamiju pre 2 godine na našem godišnjem svetskom skupu. Ja sam bio jedan od ključnih govornika. Tema je bila Don't crack under pressure. Nemoj da pucaš pod pritiskom. Zapravo, pošto ja praktikujem free diving, znači ronjenje, ali samo sa perajama i sa odelom, znači bez one opreme, pitao sam publiku da se bavite padobranstvom ili da se bavite ronjenjem. Da li biste kupili najjeftiniju opremu zbog najniže cene ili biste kupili najskuplju? Odgovor je bio, kupili bismo najskuplju. Zašto? Jer nam život zavisi od nje. Vrlo jednostavno. Onda sam napravio analogiju sa sales procesom. Dakle, u freedivingu, u rojanju postoji jedno pravilo koje kaže ili pratiš proceduru ili rizikuješ život. Krajnje jednostavno. I onda sam pričao o sistemu za prodaju. Isto važi za sistem za prodaju. Ako nemaš sistem za prodaju, rizikuješ život, rizikuješ kompanijske prihode, rizikuješ sve ono što je bitno i pojedincu i kompaniji za neki rast, opstanak, razvoj, širenje i tako dalje. Dakle, sales proces je verovatno najvažniji proces u svakoj firmi. Zato što sales proces hrani firmu. A odgovorno ću ti reći, i vama ću odgovorno reći, do sad u svojoj karijeri nisam sreo firmu koja ima ozbiljan sales proces. Zašto je tako? Zato što će vlasnik firme predoloži u osnovno sredstvo, u mašinu, u automobile, u fancy računare, u fancy zgradu, ali neće uložiti u najvažniji proces u firmi koji se zove strategija kako moja firma zarađuje novac. I nemoj zaboraviti da prodajno odeljenje hrani čitavu firmu.
тоа е дури и апсурд кога ќе се помисли вака дека често се заборава и општо и некој што се вработува во фирма кога влегува во сейлс, некако поставеноста на сейлс тимот е секогаш најдоле, а целиот приход на таа фирма, колку и да е голема таа фирма, доаѓа од тие луѓе што се на терен, што продаваат. Малце е тоа апсурд, од каде потекнува тоа? Па тоа е една самосвест, тоа е една тоа е една свест. Види, разговарал sam sa jednim inženjerom pre možda izvesnog vremena. I inženjer mi kaže ovako: Dragan, izluđuje me to što šaljem ponude. Inženjerske ponude su jako kompleksne i složene. Imaju dosta stavki. Ja ga pitam, dobro, šta te tu najviše izluđuje? On kaže, to što pošaljem mail, pošaljem ponudu, i onda se više niko nikad ne javi. I onda ga ja zovem, smaram, tražim odgovor. A on ili me dalje ignoriše, ili negde saznam da je posao dobila konkurencija. Dakle, ja poslao ponudu i na kraju sam shvatio da sam ja mojom ponudom pomogao konkurenciji da dobije posao. Ja ga pitam, dobro, ali tebi to nije problem, ti bi to i dalje da trpiš. On kaže, ne bi to volao da menjam. Ja ga pitam, dobro, bi ti došao kod mene neko učenje? On kaže, pa ja sad trenutno nemam vremena. I da mi na kraju kaže, pa vi, Dragane, kad malo bolje razmislim, sasvim je normalno i logično da mi kupci traže ponudu. Ja ga pitam, zašto je normalno? On kaže, zato što čovjek mora da dobije ponudu pa da razmisli. I da mu ja kažem jednu rečenicu, kako da te naučim da radiš drugačije kad si zarobljen u sopstvenom načinu razmišljanja? Dakle, ti pomažeš kupcima da te povređuju, onda se ljutiš na njih što te povređuju, a ti im pomažeš u tome. Значи, на кратко, понудата всушност може да и донесе на конкуренцијата некоја предност, на страна од тоа да ти донесе тебе бенефит и да ја добиеш работата. Сега ме интересира како преска кога почнавме овој разговор, од левата рака како би бил? Не праќам понуда, а он сака да прати понуда. Ти имаш, често знаеш да кажеш, клиентите цело време ве лажат. Да. Нели он ти бара понуда, а всушност нема ни да ја види можеби. Што ќе направи тука левата рака? Што е тука врвен селс метод? Покушат ću da ti dam mudrost. Бидејќи без понуда на некој начин пак подсвесно ќе мислиш дека излегуваш од процесот. Немаш понуда, не си со понуда. Vidi, ja sad verujem da tvoji dragi gledaoci i tvoji fanovi koji te prate očekuju sad jedan moj odgovor iz leve ruke ovako, just like that, i kao to je to. Nažalost, tako ne ide. Sun Tzu kaže, veliki kineski filozof i ratnik, way of war, way of fight, način borbe, ne trik, način borbe. Dakle, preduslov za promenu u firmama i kod pojedinaca i u prodajnim rezultatima i u osvajanju tržišta i u pobeđivanju konkurencije postoje dva preduslova. Prvi preduslov jeste moram da znam oko čega nema pregovora sa mnom. Šta to znači? To znači da ako nemam listu stvari oko kojih ne pregovaram, onda ću otići na razgovor i pregovarat ću tim stvarima. Ja ću biti slab. I onda, kao što si rekao na mojoj prezentaciji Don't crack under pressure, ja ću da puknem pod pritiskom. Dakle, sve stvari u životu se dešavaju dva put. Najbolje odluke se donose odmah, a potvrđuju kasnije. Sve dobre odluke su donešene već unapred. Dakle, ako nemam listu stvari oko kojih ne pregovaram, ja neću imati snagu i temelj da izdržim pritisak kad dojem na razgovor ili kad me neko pita za ponudu. Drugi preduslov za menjanje prodajnih rezultata u kompanijama jeste moram da imam proces kako se postaje moj klijent. Jer oni koji vas kontaktiraju ili potencijalni kupci s kojima razgovarate, oni ne znaju kako da vas kupe. Oni ne znaju kako da vas kupe. Ako im vi ne pomognete kako da vas kupe, a nemate taj proces, nećete se razumjeti u razgovoru. I onda ćete pući pod pritiskom jer ćete prihvatiti njihov sistem komunikacije koji će biti jako loš za vas. Dakle, ako be išta
Moji potencijalni klijenti pitaju da ih naučim, to je da ih naučim kako da ne šalju ponude. Jer ja, evo, koliko se bavim ovim poslom, najveće ugovore koje sam dobio, recimo sa 6.0, visokih 6.0, nikada nisam dobio putem ponude. Ponude su za luzere. Veliki ugovori se dobijaju putem ponude. To, mislim, ljudi trebaju da znaju, a verujem da znaju. И сега овој одговор ме инспирираше да земам нешто што беше лево до мене цело време. Кога спомна тактика за одење во војна, некако одма ми дојде асоциација на твојата нова книга и наслова. Дали точно асоцирав? Ова е твојата нова книга, Зошто златниот орел го лови волкот. Дали може би овој наслов може да се надоврзе на ова што го зборевме до пред малце и начинот на кој златниот орел. Ајде да кажи ми ја целата приказна околу насловот, прво да ја сватат и луѓето. Ние комунициравме преска, повели? Да. Ovo je, zašto zlatni orao lovi vuka? Zato što zna da može. Moja fascinacija pticom zlatni orao je bila pre nekoliko godina kad sam gledao kako lovi vuka. Znači, ptica lovi vuka. Ja sam bio fasciniran njegovom hrabrošću i odlučnošću. U knjizi razgovaram sa zlatnim orlom. On je inače moj mentor. I ja ga pitam, kad ideš da loviš vuka, o čemu razmišljaš? On kaže, ne razmišljam ni o čemu. Jer ja kad bih razmišljao, to bi me sabotiralo. Ja ga pitam, da li možeš biti povređen? A on kaže, mogu biti povređen, ali da bih ulovio vuka, moram da rizikujem da ga izgubim da bi ga dobio. Dakle, vuk u knjizi zapravo znači idealan klijent. Da bismo ulovili top idealne klijente, moramo da rizikujemo da ga izgubimo da bi ga dobili. To je sad jedna strategija ratovanja koju ja zaista volim da učim svoje klijente kod nas u programima, a to je da ko je idealan klijent? Idealan klijent je onaj koji ne pregovara o listi stvari o kojima ja ne pregovaram. Idealan klijent je jako inteligentna osoba. Idealan klijent spada u onu gospodu sa kojom se ne pregovara o ceni. Dakle, zlatni orao ima fokus 8 puta jače nego ljudsko oko. Znači može da vidi miša na 2 km. Čovjek to ne može. Dakle, zlatni orao ima sposobnost prirodnu biologije mozga da uhvati jak signal. Čovjek to nema. Dakle, kada zlatni orao lovi vuka, on izoluje čitavu buku i traži signal. Da bismo lovili idealnog klijenta koji može biti jako profitabilan, moram da imam ljude u prodaji koji su trenirani i učeni da hvataju signal. Ako vam neko kaže, Georgi, mi smo jako zainteresovani za to čime se vi bavite, a nam treba više informacija. Iz desne ruke odgovor koji je već navika. Ponuda. Tako je, biće verovatno predvidivo naše pitanje, dobro, šta vas konkretno zanima. Da. To je pitanje koje te apsolutno stavlja u defanzivnu poziciju i pitanje s kojima si već izgubio prodajni razgovor. Odgovor iz leve ruke bi bio nešto potpuno drugo. Odgovor na to pitanje bi bilo, a i pored toga što vas zanima više informacija, ipak vas je nešto motivisalo da prihvatite sastanak. Šta je to? Okay? Znači, to je signal. Odmah signal. Tako je, to je hvatanje signala. Jer niko ne dolazi na prodajni sastanak kada ne zna ništa o tebi. Tome je knjiga. Много интересна. Добив и посвета. Да, дao sam ti s posvetom. Ще прочиташ посвет? Да, посветата гласи за Георги, сега ќе ја преведам на македонски, ќе го јадеш само она што ќе го уловиш. Tako je. I to je surova realnost prodaje. Moj prvi trening u Baltimoru, koji je bio pre nekih 20 i nešto godina, sa mojim prvim mentorom Kevin O'Connorom, jedan Irac, mudar Irac, odveo me na večer i rekao mi je, Dragane, you are not in the training business. You are in the prospecting business. Because you will eat only what you hunt. I to mi je ostalo od doveka ovde.
Длабока порака. Да. Не се осврнавме воопшто на Сендлер, го спомна уште во првата реченица. Методот кој го представуваш ти, методот со кој ќе се запознае и скопската публика на 28. Кога прв пат дозна за Сендлер? Кој ти кажа, каде виде? Кога реши дека сакаш да бидеш дел од Сендлер? Сакам приказната почетокот. Веќе 20 и нешто години си во Сендлер. Твој први сусрет со Сендлером као бренд? И мало више о самом бренду. Мислиш само методологија, методологија Сендлер? Методологија, ево даću ti примере. Ljudi prodaje su frustrirani zato što ne umeju da love vuka. Ne znaju kako da zakažu prodani sastanak. Odlaze na sastanak na koji shvate da nisu trebali da idu jer je bio gubljenje vremena. Posle napornog sastanka kupac kaže pošaljite ponudu. Prodavac se vraća u firmu i pita ga šef kako je bilo, a onda prodavac mora da laže šefa da bi preživeo pored njega. On kaže bilo je dobro. Vrlo su zainteresovani. Dakle, prodavac to radi zato što zna da će šefu da napuni srećne uši i da mu kaže ono što šef hoće da čuje. Se lažat međusobno. Tako je. A onda će na sastancima prodaje koji su ponedeljkom ili petkom da šef uzme Excel tabelu i da onda kao na streljanju kroz Excel tabelu snajperski strelja svoje ljude u prodaji, a ovi već unapred znaju da moraju da se brane. Čime? Izgovorima. Onda šta se dešava dalje? Šalju se besmislene ponude koje ne služe ničemu, nego samo da zadovolje svoju desnu ruku, da već unapred znamo da nećemo dobiti posao. Onda smo frustrirani neplaćenim savjetnikom ili unpaid consulting, to je pogotovo za inženjere, advokate, IT-evce i tehnička lica i za one koji hoće da love velike ugovore, gde se uradi prezentacija, pošalje ponuda, ponovo se pošalje ponuda, ponovo prezentacija i na kraju shvatiš da je posao dobio drugi. Ili si iskorišten za informacije. Dakle, pričam ti o metodologiji Sendler. Kroz realne situacije i primere šta metodologija rešava. Dakle, metodologija se bavi rešavanjem problema, a ne edukacijom ljudi. Metodologija prodaje promenu. Dakle, metodologija funkcioniše na principu 3. Newtonovog zakona. Dakle, da bih otkrio koliki mi je potencijal, potencijal je jednak problemu. Ne možeš imati potencijal ako nemaš problem. Hoću da kažem da metodologija blagoslovi problem. Što imaš veći problem u firmi, imaš veći potencijal. Ako je klatno u mirovanju, nemaš ni potencijal ni problem. Status quo. Tako je. Dakle, blagoslovene su firme koje imaju problem, jer imaju i toliki potencijal. Metodologija je nastala pre 60 godina kad je David Sanders shvatio da nešto mora se menja. Ljudi u prodaji su ostali ponižavani, lagani, bez dostojanstva. Ljudi u prodaji dan danas će učiniti sve da dobiju posao. Ponašaju se očajno. Kupci to koriste. Onda kad dođu kući, prvo se svađaju sa ženom i sa decom. Jer nisu ispunili planove prodaje ili ne zarađuju dovoljno novca. I David je rekao dosta ovako više ne ide. Uzeo je zapravo, okupio oko sebe tim kliničkih psihologa i lekara i napravio je metodologiju. Zasnovanu na ljudskom mozgu. I rekao je, neću ti prodati ako smatram da ti ne treba. Ставање на продавачот во прво место. На прво место. Metodologija je napravljena za obe strane. On kaže ovako, ajde da malo da se upoznamo u razgovoru, da vidimo da li smo jedno za drugo. Ukoliko smatraš da moje rešenje nije dobro za tebe, ti štediš novac, a ja vreme sa tobom. Sad zamisli malo dubinu ove rečenice koju sam rekao. U metodologiji Senda nikad ne možeš da izgubiš, jer uvek znaš na čemu si. Sećam se, mene je isti taj mentor prvi Kevin O'Connor učio u profesionalnoj prodaji moramo da naučimo ili
engleskom je to lepše. Reći na engleskom, pa ću onda Slobodno, reći na slobodno. srpskom. Ti možeš da prevedeš i na makedonski ako Slobodno. hoćeš. I in professional selling, you have to close the sale or close the file and nothing in between. U poslovnoj prodaji ili zatvori posao ili zatvori dokument. Ad acta. Ali nemoj ništa između. Jer ovo između hrani ego, a ne hrani porodicu i ne hrani firmu. Многу добро. Да. Најчест проблем. Еве сега можеме дури да Да. се препознам во милион ситуации каде што е таа ситуација. Знаеш дека немаш ни продажба, не си го ни затворил Тако е. to close the file и ти си негде измеѓу, се храниш дека нешто продаваш, а немаш од тоа ништо. И тоа е за жал голема суровата вистина. Ме интересира покрај се што фативме, да те прашам за некоја приватна страна како индивидуа на еден продавач. Знам дека ти доста паиш, колку сметаш дека, знам и дека си доста во тие работи, околу начинот на живот на еден продавач, мајндсетот во кој треба секој ден да настапуваш и слично. Знам дека си доста во тоа, Да. околу биологија, медицина. Колку е важно еден добар предавач да има добар или сега модерно healthy лајфстайл? Да. Има ли тоа реални предиспозиции? Reći ću stvari o kojima se ne pregovara. Zato što su takve, kao matematički aksijom. Pogledaj čoveka, šta jede, kako se ponaša i kako razmišlja. I vidjet ćeš o njemu sve. Dakle, kogod stremi ka uspehu u svom biznisu ili u firmi gde radi, ili je zaposlen u firmi, on se prvo pravilno ponaša, pravilno se hrani, pravilno razmišlja. To su 3 preduslova elementa za uspeh. Moji programi uopšte nisu jeftini. Moji programi su investicioni jako zahtevni. Ali ako neko je izloženost rizika poslovanja, recimo 5 miliona eura ili 10 miliona eura, imam se jednog klijenta koji je izloženost riziku 15 miliona eura, pa koliko treba da košta investicija top world konsultanta da mu rešava problem? Pa ne može koštati kapućino i jedan kruasan i 200 evra po čoveku učešće. Dakle, onaj koji je rešio da bude uspešan, na njemu se vidi uspeh. Dakle, te stvari su povezane. Ме интересира, многу интересно анализираш профили на луѓе, како што спомна, методологијата која представаш е доста скапа и твоите предавања и оправдано. Ali nije skupa. Не е скапа, но да речеме, сега доколку Samo некој би слушнал би му било samo da te prekinem, izvini, zbog publike, molim te. Većina ljudi gleda, mozak je napravljen da gleda nominalnu investiciju. Nominalna investicija u konsultantskim uslugama treba da bude 7 do 10 puta manja od upotrebne vrednosti investicije. Dakle, ako ti investiraš 100-200 hiljada evra u program, a upotrebna vrednost treba da bude 1 ili 2 miliona eura, nominalna investicija predstavlja samo polugu za 2 miliona eura. I pritom 2 miliona eura u nekom srednjem ili kratkom roku. A šta je sa dugim rokom? Ja ti zapravo dajem znanje koje ti je poluga kako da sutra kreiraš novac za neke buduće vremena i tako dalje. Vidi, ozbiljni poslovni ljudi znaju kako funkcioniše ozbiljan biznis. A on funkcioniše na principu give to get. Dakle, kosmos funkcioniše na principu give to get. Daj da bi dobio. Okay. Сакам да ти го поставам прашањето од Извини. страна на тоа, како реши, например, еве на мене да ми даеш шанса, со самото тоа што спомна, какви износи стануваат во збор. Јас првично кога ти се јавив и сакам ова да го надовезам со следното прашање, а тоа е прашањето за цена и кога цената настапува во еден процес на продажба. Ако не ме разбираш, можам и на српски. Ме интересира што виде во мене и во идејата што имаме како Binex, за да решиш да дојдеш во Скопје. Što sam na tebi video?
Video sam jednu stvar koju mali broj ljudi ima na sebi. A to je dva psa kad se nađu na ulici. Prvo se njuškaju. Tako? I onda ili će jedan na drugog da skoče, ili će da nastave da se njuškaju i da potrče i da se igraju zajedno. Isto je sa ljudima. Dakle, čovjek je malo kultivisanije biće zato što ima svest i samosvest. Životinje nemaju samosvest, čovjek je ima. I samim tim čovjek je manipulativno biće, životinja teško. Pogotovo neke primarne vrste životinja, ne obrajajući tu pse i tako dalje. I onda, ako jedan drugog vidimo kao pretnju, onda se tako ponašamo jedan prema drugom. Dakle, najveći problem ljudi u prodaji je što su viđeni kao pretnja na prodajnim razgovorima. Verovatno sad tvojim gledalcima i fanovima možda ovo nije najjasnije, ali naš najdublji konflikt je što nas ljudi vide kao pretnju. Ja tebe nisam video kao pretnju. Zato sam prihvatio sve ovo sa tobom. I zato što si bio da, ovo ti je dobro pitanje. Ako bih izdvojio samo jednu stvar kad si ti u pitanju, bio si gospodin u razgovoru sa mnom. Ja jako volim gospodu. Ja jako volim kada neko poštuje nečiji rad i vrednost. Pregovarao sa jednim čovekom pre nekoliko godina. Tvrd čovek, pregovarač. Ima skript u životnu da uvek mora da dobije nešto, da manje da, ali više da dobije. To mu je životni skript. I pritiska me za cenu. I on meni kaže, skup si, ajde spusti cenu. Ja rekao, dobro, ajde, koliko da ti spustim cenu? I on kaže, ajde malo poravnaj. Ja kažem, je ti to u redu? On kaže, super, sad možemo da radimo. Da ga ja pitam, jesi li zadovoljan? On kaže, jesam. A ja ga pitam, ajde sad ti pitaj mene da li sam ja zadovoljan. Kaže, si zadovoljan? Ja kažem, nisam. Da li bi radio posao sa nekim gde znaš da je taj neko nezadovoljan, a ti si dobio što si hteo? Dakle, posao možemo raditi ili da smo oboje zadovoljni ili ne radimo posao uopšte, jer to nije u zlatnom preseku. Cenkanje. Tako je. Jeste, vidi, može biti cenkanje, deo kulture nečije. Ok. Jer svako od nas igra igru. Ali finalni ishod, da li sam zadovoljan ili nisam. Ako se neko cenka sa nekim, taj neko jači od tebe i ti prihvatiš cenkanje i spustiš se na cenu na koju si ti zapravo prihvatio, onda sedneš u kola pa ti bude krivo što si popustio, još će se loše da nisi zaradio veliki iznos novca, to je nešto drugo. Ali kod tebe nisam video cenkanje, jer si poštovao ono što radim već 20 godina. I kad smo pričali o konferenciji, mojim ustima dolaska, to je iznos onoga kako ja mislim o sebi treba da se osjećam. Ti si to prihvatio. Tako, apsolutno. Okay. Zato sam ti to tako ušao. Мило ми е. Кога доаѓа цената на ред? Кога се кажува во разговори, како преферираш? На крај, на почеток, во средина? Кои техники има за да бидејќи зборевме за понудата, во еден момент мора да се спомнат парите. Преферираш на почеток да се спомнат во кој дел од преговорите, како изгледа тоа? Ok, opet me hteo ne hteo, ali takva je vrsta emisije da moram da ti kažem instant tips and tricks. Ne verujem u tips and tricks, ali ću ti dati približan odgovor. Dakle, sve što radimo u razgovoru sa ljudima, u poslovnom razgovoru, radimo pre svega u interesu onog drugog, zapravo u svom interesu. Jer treba da znamo kad je cena u pitanju i novac. Čovjek ima antropološke skripte od roditelja svojih kad je novac u pitanju. Mi nemamo problem sa novcem. Kao što malo dete, kad je infant, malo dete, kad mu daš zmiju u ruke, ono se igra sa zmijom. Ono ne zna šta je zmija. Čovek, mali čovek, dete, ne zna šta je novac. To mu je papir, ono ga stavi u usta, ili ga iscepa, ili ga, ne znam, tamo negde baci kroz prozor napolje. Dakle, dete ne zna šta je novac. Hoću da kažem da mi odrasli ljudi imamo skripte u glavi, gde smo dobili bukvalno zabranu od roditelja koliki iznos novca moram ili smem da potrošim. Dakle, naš posao u razgovoru sa ljudima na prodajnim sastancima jeste da im pomognemo da se ratosiljaju tih skripti roditelja koji im nisu potrebne i da sebi daju prostor manevarski da prošire svoj budžet ili da plate nešto skuplje. Dakle, odgovor na tvoje pitanje kad novac,
zavisi od sagovornika, zavisi od situacije i da li novac može biti deal breaker. Ако е deal breaker, се оди на почеток. Odmah to radiš. Znači, daću ti primjer. Ti ja dogovaramo recimo sastanak. Ja kažem, Georgi, zdravo, super, vidimo se onda u petak u Skopju, doću kod tebe, malo da pričamo o saradnji sa tvojim prodajnim timom i tako dalje. Georgi, podelit ću s tobom jednu situaciju. Ranije mi se dešavalo dok sam bio neiskusan da dođem na sastanak, pričam o programu, ti kažeš, Dragane, ovo je tako dobro, Sendler je ozbiljna jedna metodologija, može puno da mi pomogne, ali kad dođemo do cene, meni sagovornik kaže, Dragane, to je mnogo novca, ja taj novac nemam. I na kraju shvatim da je to bila moja odgovornost, što ti na početku nisam rekao za cenu. Da ne bi došli u istu situaciju, da se ne bi ti osjećao loše pored mene, molim te, Georgi, pretpostavimo da možemo da pričamo o tome i da imamo potencijal da ti podižemo prodaju postepeno na 2, 3, 5 miliona. Da li bi ti za prvo vreme investicija od x eura bila problematična? Tako se radi. I ako tu dogovoriš odmah okvir, tebi je zapravo odlazak na sastanak. Okay? Тоа е нешто што ми остави впечаток голем од првата наша средба. Тој момент на поставување на работите директно, без да се осети ни една страна помала, да, а да биде се најасно и на чисто и да се избегнат милион непотребни работи. Попусти, да или не? Значи не ценкање, току попусти. Да или не? Pa evo, ajde da uđemo u etimologiju reči. Etimologija znači zapravo uzročno značenje pojma, popust. Šta je popust? U toj reči fali jedno slovo na kraju. Fali slovo i, koje kaže popusti. Okay. Pitanje je da li želim da popustim i u čemu želim da popustim. Ja ću ti reći nešto što ja radim, ali neću vama reći da vi to radite. Ali ću vam reći kao model, jedan džentlmenski. Ja popust ne dajem, zato što ne verujem u popust iz razloga što popust kao korozija na kolima oštećuje metal. Dakle, mantra ili sama reč kad se zaglavi kao bug u računaru popust, te na dugi rok tera da polako razmišljaš o popustu. Ja sam skoro uradio jedan džentlmenski gest. Čovjek mi tražio popust. Ja sam rekao, Marko, ja mogu da ti dam popust, ali sutra treba da učim tvoje ljude kako da ne daju popust. Kako da ti dam popust? I on je rekao, upravo si, nasmeo se kao ti. Ali mu je taj novac bio jako značajan. Kad smo dogovorili ugovor, ja sam onda tek kad smo pružili ruku jedan drugom i dogovorili ugovor, ja sam rekao ovako, imaš od kuće džentlmenski gest 15% nižu cenu. Ali vidi kad sam mu dao tu. Kad sam mu dao tu cenu. Kao stvarno ќе значи. Nakon što smo dogovorili ugovor. Jer nisam želeo da popust meni bude način kako dobijem ugovor. Ja to ne volim da radim. Znači ja ću dobiti posao ili ovako ili nikako. Ali ako vidim da ti je popust zaista bio značajan, taj iznos novca, ja sam mu na kraju to rekao, džentlmenski gest od kuće je cena unižena za x eura. Dakle, nisam mu dao popust, nego sam mu dao džentlmenski gest. Velika je razlika. Ako želite da oduševite vaše kupce, buduće, nemojte im dati popust. Dajte im džentlmenski gest kad ste potpisali ugovor, jer to niko ne očekuje. Me интересира исто така за пробав да најдам некои прашања што ќе им бидат практични на луѓето и што ги интересираат стварно. И ми излезе, например, една дебата на тема состанок во живо или онлайн состанок. Гледаш разлика ти меѓу тоа? Веројатно нивото на кое си ти не е тоа некоја разлика, ама да речеме кога тоа може да прави разлика и што е плюсот, што е минусот на едната на другата страна. Ok, danas nam je Zoom ili online dao velike mogućnosti da ako imam recimo sastanak sa klijentom, potencijalnim klijentom iz Majamija, ne mogu da sedem u avion. Mada mogu. Mogu. Ništa me ne sprečava. Ajmo opet na biologiju mozga. Evolucijski mozak nam je dat da gledamo 3D. Online imamo 2D. Dakle, mozak ne može dugo da izdrži na 2D. Mozak voli 3D. E sad, ako su okolnosti takve,
ja ću prihvatiti 2D, ali generalno volim 3D. Ali znaš kad? Jedino isključivo kada je neko kvalifikovan. Ja ne radim sastanke uživo ako nije kvalifikovan. Ne želim gubim vreme s njim. Znači ima prvo selekcija. Pa, apsolutno. Apsolutno. Imaš selekciju za Ligu šampiona. Ili može svako da igra u finalu Ligu šampiona? Ili može svako da se kvalifikuje za Ligu šampiona? Jedna stvar koje prodane timove apsolutno odvaja od uspeha, a što može biti neviđena konkurentska prednost, jeste naučiti kako se radi selekcija i kvalifikovati prodani sastanak. To rade stvarno ljudi koji su se rešili da budu u svojoj profesiji, ono što bi rekli top of the top. Што за тебе значи добра продажба? Го фативме тоа низ целиот подкаст, веќе сме при крајот. Okay. Што е една добра продажба од старт до крај? Evo, odmah ću ti reći odgovor. Dobra prodaja za mene je iznos novca koji sam napravio shodno onome što mislim o sebi. Pa evo, razmišljajte. Значи оно колку што мислиш дека вредиш, толку си се продал на некој начин. Iznos novca Prevedeno. koji pravimo je jednak onome što mislim o sebi. Pritom, nisam rekao da je iznos novca merilo moje ličnosti. Odmah da se razumemo. Nikada nisam govorio mojim studentima, učenicima, klijentima da je iznos novca sreća. I dan danas stojim iza toga. Sreća je nešto potpuno drugo. Novac olakšava život. Ali ću biti vrlo precizan. Iznos novca koji pravim je jednak onome što mislim o sebi. To što mislim o sebi, ne mislim ja o sebi, nego roditelji u meni. Драган, зошто дојде некој на 28-ми? Зошто не дојде? Хајде да отвориме крајот за да биде за конференцијата. Dobro? За прв пат доаѓаш во Скопје после 15 години. Da. За прва и продажна можеби конференција кај нас нема нешто од тој тип. Огромна заинтересираност веќе во моментов кога гледате картите се пуштени во Да. продажба. Овој подкаст излегува 28 во среда. Ние снимаме малце понапред, картите се пуштени. Има 50 ограничени карти за мастер клас кој ќе го води Драган лично 3 часа. 2 часа ќе може да го гледате дополнително на конференцијата. Da. Утрински, зошто некој да дојде? Дали да дојде или зошто некој да не дојде? Pa pazi, postavio si mi tipična ona sales američka pitanja, zašto bi neko trebao da dođe? Ne znam. Ne znam. Што да се запраша? Čovjek je samosvesno biće, čovjek je voljno biće. Ja sam pisao jedan tekst koji je sticajem okolnosti završio na Harvardu. Tekst se zove Zašto činjenice ne uveravaju ljude. Fenomenalan tekst. Dakle, zašto činjenice koje ću ja sad reći, zašto bi neko došao na konferenciju, neće uveriti nikog da dođe na konferenciju. Ali ću reći nešto drugo. Masterclass. Većina ljudi ne zna šta je masterclass. Šta je taj Ja ću reći šta je masterclass. Ајде да им појасним. Masterclass kao glavni čas služi da dozvolimo da prihvatimo, razumemo zabludu i koji sve načini postoje da se iz te zablude izađe. Sasvim je ljudski biti u zabludi, ali nije ljudski ostati u zabludi. Dakle, masterclass služi da na jednim praktičnim case studijima, primjerima, verovatno vlasnicima biznisa i vlasnicima kapitala, koje zaista volim da vidim na masterclassu, im pomognemo da razumeju koliko novca ostavljaju na stolu konkurenciji koju oni ne zauzimaju. Ima samo jedna stvar kad su u pitanju prihodi, a za koje bi svaki vlasnik kapitala voleo da zna nešto važnije kad su prihodi u pitanju, a vezano je za prihode. A to je pitanje predvidivosti prihoda. Znači, prihodi da, ali predvidivost prihoda na dnevnom nivou je nešto što svaki vlasnik kapitala priželjkuje. O tome ću pričati na masterclassu. Така е. Da. Оваа прилика сега ќе искористам да ти се заблагодарам за гостопримството во Белград. Веќе сме
речи си 80 минути, брзо помина. Da. I Brzo zaboravio sam da kažem nešto, molim Poveli te. slovo, imam уште. Da, неколку. rekao sam o master klasu, ali nisam rekao na onaj uvodni deo vezano za Da. jutarnji deo Од 10 konferencije. до 12 часот. Tako je. Tu ću pričati o signalu, kako hvatati signal i kako izolirati buku, napraviti izolaciju buke. Pričat ću... Преска ми даде добар сигнал, извини Aha, што те прекинав, ми даде добар пример за сигналот со Шазам. za Shazam. Седевме во ресторан и за Шазам како фаќи всушност зборевме. Нели ние сега сме во процес на продажба заедно, Тако е. така што ни треба само сигналот. Tako je. Jer nama je govorio David Senner, ako vam se svaki sastanak čini kao prodajna šansa, imat ćete veliki problem. Ne može svaki prodajni sastanak biti šansa da se napravi posao. Dakle, pričat ću o signalu i o buci i pričat ću daću vam anatomiju vašeg prodajnog razgovora. Možda ćete po prvi put u svojoj karijeri imati priliku da analizirate vaš prodajni razgovor i dobijete jednu vizualnu sliku zablude u kojoj se većina publike nalazi. Za mene će to biti breakthrough, odnosno probijanje našeg razmišljanja. Фала ти повтор пат. Уживав во разговорот. Hvala i Фала за tebi. гостопримството Да. во Белград. Следно доаѓаш ти во Скопје. Треба ние да се покажеме како домаќини. Добро. Тоа е тоа. Оваа прилика сега ќе искористам да се заблагодарам на сите што останавте до крај. Го гледавте подкастот со Драган, речи си 80 минути. Оваа прилика ќе искористам исто така и да ве упатам кон првиот линк во дескрипција. Тоа е линкот за купување на карта за конференцијата и посебно за мастер класот 28 февруари, сабота, Double Tree by Hilton Скопје. Ќе ги мотивираме луѓето подобро да продаваат и ќе им покажеме на некои начини како да размислуваат за тој процес. Драган, фала. Svako dobro. Тоа е тоа. Bravo. Добро беше? Super.